Very good morning. newtv gi news analyst sibu miyeng tabiri punamok po han mamakta da donggi host Heeyaileima tongramna punamok po taram nokchari ngasi khogi Imphal da phongba tongan ba pauche sing da maruina phongliba khogi headline sing khana nei nenabgi tanjadu antang logjabaga oina khogi ngasi gi akhoi studio sida hairiba khogi analysis asi saruk ya medium gi damukta lengchin bidru leire khogi oja as Bubhol political analyst oja Bubhol butaram nokchari oja khogi ngasi gi akhoi analysis asi haudringai gi mangoina akhoi north east window gi akhoi weekly gi program sing asi dagi haugadabane program asi oja su khangbi boina akhoi bio singsu adumak akhoi ningthau kabadagina lakadoriba akhoi hafta simada karam ba thauram akhoina mayamda khudol tamjagadagi habadu pungsinga loinana program ga loinana programs ugi maminga loinana ungtang oja mayamda hana ungtang khudol tamjage akhoi ngasi ningthau kaba numitsidagi hauraga akhoi nga horen pung ani da akhoi gi health and well being haidana haksel ga mari leinana akhoi mayamda khudol tamjagani hairiba ningthau kaba numit pung ani si khoi hafta khudingmaki pangthok jagadaba tongan bai khoi doctor singa unaduna khoi tongan ba anaba singi matangda khoina matau karamna checksing tharang logani matau karamna layenggadage habisigi matangda tongan ba khoi specialist sing kaunaduna khoi unajagani lingthau kaba numitana khoi public meter si khoi pung 13 dagina pung ani pung 12 phawba khoi khudol tamjagani public meter sidana khoi lamdam sida thoiba khoi present situation sida tongan ba khoi tin thamduna khoi paumi singna ground da chatuna khoi mipum sing khoi tongan ba khoi public sing unaduna public sing gi opinion lawbagi adugum laba khoi dumba program ama khakni masi khoi lebak pokpa numit khudingi khoi pung 13 dagina pung 12 phawba pangthok jagadaba khudol tamjagadaba adugumba makhalgi program ni aduga khoi Wednesday numita idea of manipur haidana khudol tamjagani idea of manipur si khoi nungthilgi pung ani dagina pung 3 phawba khoi miyamda khudol tamjagani hojik lairiba manipur gi khoi gi mai horol dagi khoi gi tongan ba khoi gi lispuari lising ani hena leijaraba sigumba lamdam siga sagonari ba tongan ba khoi gi manipur gi issue kya da base tawduna khoi tongan ba khoi gi spokesperson sin kauduna unajabagi dumba program ama khakni duga muk khoi gi Thursday numitsi khoi public meter si hafta amda nirak thamjai masi su duma khoi pung 13 dagina pung 12 phobo pangthok jagadabani irai numitana khoi gi history of manipur haidana khoi gi thaina dagi khoi akhoina pi ngai akhoina thaina gi history jamuna khangdringai da madubu hena naina ba isai lamda bu oiro film gi lamda bu oiro any khoi gi tongan ba section da miyamna makhoi gi contribution di lamda masida yamna leiba adumaksu miyamna chahigi matungina makhoina tawramba contribution singsi kharamak kawba maksu natraga kitang nathaina leigraba khoigi oja hallaman khoigi guru singbu khoina kakhatuna mayamda khoi unajabagi adugumba program ama khakni masi khoigi irai numita thamjagani aduga khoigi Saturday numitana khoigi North East Blast haidana pung nungdangi pung 8 makhai dagina pung 9 makhai baw pung ama chumna khoigi live program ni masi ngasai dagi thamjariba program khoding maksi khoi live ngaktani aduga North East Blast si yamna tongan ba adugumba amuk phawba topa channel da su thamgidriba pura tongan ba manipur gi influencer hawalaiba ngang sing aduga tongan ba khoigi actor actress adudagi khoi any hiramda masa gi platform am leijaraba miyoi singa khoina tongan ba mahau makhak haujik pawdi khoi karamba makhalgi blast haise karamba makhalgi blast no do khoi miyam da haidok jagi roge masimaksul khoi gi lakadori ba thangje sidagi khoi paring naina hapta khodingi chatha jagadabani aduga Sunday numitana khoi gi hero of manipur haidara masisu live ni pung ani dagi na pung 3 phawbo pangthok jagade mayam da khudol tam jagadabani masidana manipur gi lairiba aikhoina tamjaningai oiraba aikhoi gi entrepreneur sing masagi zero dagine hero ongiba hero kumgiba miyoi singji khoina kauduna
मियामदा हौगलाइबा मियामसिंगदा अखोइना मखोइदा मतौ करमना मखोइगी पर्सनल लाइफ अमदी मयामदा दुगा बिजनेस की लाइफ सिंगसिदा मोटिवेट तौबा यानाबगी मओंगदा मियामबो मोटिवेट तौबा ngamnabagi मओंगदा दुगुम्बा मणिपुरगी अखोइना हिरोनी हाइना खंगतलगा थंबा दुगुम्बा मियोइ खरा अखोइना तोंगान तोंगानबा एपिसोड हप्ता खुदिंगमकी अखोइ खुदोल तमजगनी दुगा याम नुंगाइबमना ngasi हौगदबा सिगुम्बा अखोइगी हक्सेलगा मरी लेनना हेल्थ एंड वेलबींग हाइना अखोइ मिंथोनजबा सिगुम्बा नॉर्थ ईस्ट विंडोगी हक्सेलगा मरी लेनबा थौरम असिदा ngasiगी ओइना पुंग अनीदा लाइफ ओइना थाजगनी मसिदा अखोइ डॉक्टर विक्टर खुमन हाइदना अखोइगी स्पेशलिस्ट अमा रिम्स की असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट रिम्स की हाइरिबा अखोइगी असुमला बा अखोइगी डॉक्टर विक्टर अखोइ असि लेंथोक पिरकनी दुगा हाइरिबा अखोइगी हेल्थ एंड वेलबींग हाइरिबसिदा अककनबा थीम हाइबदि अखोइगी फर्टिलिटी एंड फेटल मेडिसिन हाइरिबा अखोइगी ngasi चाही यामबा यामदबा नुपी सिंगना युम पालबा मतुंगदा अंगांग ओइबा ngamdaba aduga angang ama pokhraba matungda su angang makha tana taningba sida taba yaraktadana tongan bkhoi IVF ama masungba tawrakpagi matang sida adugumbagi specific oiba area kharada aduga adudana tana khoi nupi na thengnariba gaini gi problem sing masi khoi khana nei nabagi program asi hairiba khoi gi health and well-being asi huren khoi mieng tabiriba khuding makna ngasi gi nungdil pung ani da khoi live tawjagani khoi gi doctor Victor Khumanga मियामना सु मसी मियंग ताबियु हाइना अखोगी ngasi न्यूज एनालिसिस असि हौद्रंगी मांगोइना मियामदा करी हाइनी हाना अखोई मियामदा मिटना नाकोंग ओइनबा पाउदा मसी अखोई पिजबनी मसी मक्सु अखोगी मियंग ताबिरिबा ख्वाइ पुनमकना अखोगी न्यू टीवी बु नुंसिबिदुना अखोगी चैनल असिबु सपोर्ट तौबिओइना अखोइना थमजरिबा प्रोग्राम खुदिंगमक असि करिगुम्बा कानाबा याबा खुदिंगमक लौसिनबियु मसिदा कानादे खनबसु दुमक नाथैरगा थम्बियु दुमकपु अखोगी न्यू टीवी गी माइकैदगी अंगम्बा थाकता अखोगी तोंगान तोंगानबा सेक्शन दा मियामदा सोसाइटी दा अखोई मिटना नाकोंग ओइबा याबा थौरमसिंग अदुग इवेंटसिंग मयामदा खुदोल तमजगे थैंक यू वेरी मच ngasi gi oinadi amuk makha tajarakpada khogi news analysis asi makha chathajaboina imphal da phongliba tongan ba pauchi sing da maruoina phongliba khogi headline sing amtang pathok chabagi khudong chabadu logjage ahan bada khogi sanalai pakta sumna thamli भारतीय जनता पार्टी की निफु तरुक सुबा फाउंडेशन दे की थौरम पांगथोखरे बीजेपी की लेंगा लेत्रिंगैदगी मणिपुर की सक्तम कायरम ले हाइना बीजेपी की प्रेसिडेंट ए सरदार थमली वाकपा अमेंडमेंट बिल 2025 प्रेसिडेंट मुर्मुना अयाब पीखरे बिल की मायोक्ता मुस्लिम लिसिंग कयाना वाकत खोंचंग चथखरे हाइना थमली नहारोल की थौदांगदना वाकपा बिल की मायोक्ता खोशाउनरबा मितई पांगल लिसिंग कयाना खोंजंग चंगसिनखरे युमई थाखरे हाइना थमली DMCC na मैतई की सेंगलबा लाइफमलेन सिंग निंग तमना खुरुम हनबा PM दा मेमोरेंडम पिशिनखरे सिक्योरिटी की अकन बचेक्सिंग थौरांग मरकता कोंग बमरु लाइफमलेन दा मैतई सिंगी इरात थौनी पांगथोखरे इचल एक्सप्रेस ता वाकपा अमेंडमेंट बिल अनि प्रेसिडेंट ना अयाब पीखरे मणिपुर सु वाकपा बिल की मायोक्ता पाक सन खोंजंग चंगसिनखरे हुईना चिकपदगी चुराचानपुर मियोय अहुम लेखिद्रे चात्रेट का निफुगा मापन्ना लाइकनरी संगाई एक्सप्रेस ता ममा मपा अमसुंग अहल सिंगबु ngaklo pinaba semkiba rule mari leinaba tribunal sing semba loidabana thabakta onthokpa ngamdre single use plastic ki drive mai pakadoribra phai haiba khanglabasu hana su mai pakhidrabana इथा थाजनद्री हुयेलन पाउदा अमित शाह हाई कोर्ट की डायरेक्शन की इरांग थोखिबनी हाइरकलिबसी अरानबनी गवर्नर अमसुंग चीफ मिनिस्टर न लान हौरकपगी पिनखिबा मरम सिंह अदुदी अरानबा ओइगद्रा हाइना ओजा चुरामनी न फोंदोरकली हाइरोप ता अखोगी KCPWG की केमता चंगसिलुबदा खुद थोकनखरे हाइना तोंगान पाउ थमली पोंगनाफमदा मणिपुरदा वाकपा बिल की मायोक्ता इहौ कनखलकली बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की लुचिंगबा अक्सर अली की मयुम मई थाखरे
ꯀꯣꯝ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯃꯅꯥ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯈꯥꯗ ꯏꯟꯊꯗꯨꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯂꯧꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯨꯕꯣꯜꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯨꯕꯣꯜ ꯁꯒꯥꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯐꯣꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ 93 ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯦ ꯁꯔꯗꯥꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯂꯤꯡ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯏꯆꯥ ꯆꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯔꯥꯖꯤꯃꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯪꯂꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯀꯣ ꯍꯤꯔꯥꯏꯂꯩꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯜ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯟꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯀꯥꯏꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯂꯦꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ 39 ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ 4,500 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯀꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯃꯣꯌꯥ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯈꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯈꯔ ꯃꯦꯆꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯐꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ 38ꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤ 1000 ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥ 1949ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯃꯔꯖ ꯇꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯌꯦꯠꯄ ꯌꯥꯗꯅꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ 1950ꯗ ꯃꯥꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯤꯡꯉꯒ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 33 ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 33 ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ 1991 ꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1946 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯀꯣ ꯆꯍꯤ 53 ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯌꯦꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ 26 ꯖꯨꯂꯥꯏ 1947 ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ 1947ꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯖꯗꯅꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯗꯦꯟ 11 ꯑꯥꯒꯁ 1947 ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯆꯪꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯃꯤꯅꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ 14 ꯑꯥꯒꯁ 1947ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯉꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤ 14 ꯑꯥꯒꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯂꯟꯒ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ 18 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 1948 ꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯐ꯭ꯔꯟꯆꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯅꯀꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯤꯈꯟ ꯀꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ 15 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 1949ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 21ꯗꯒ ꯅꯝꯗꯅ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯀꯣ ꯔꯦꯗꯂꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯁꯟꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯁꯤ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯐꯥꯔꯒ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯂꯥꯡꯒꯣꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯤ ꯀꯣꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ
aduga magi sovereign income ase suspended tauki ba tare masi academic oina adum yanaraba kainoni then ekoi 21st January 1972 la ko matamda constitution state of India asi akoi la abani 72 statehood pire ko ana parsi state thamamba union territory thamamba then 72 samai to na sigi matang sida ikoina sigi clarity hai batare masi party political party ki losing basingna adum khara khangbi hai batare ko ada akho aidi sigi platform ni aduna aigi mayuk lai platform du adum chaide ya de gaina hai bu gumba ki amna kanu wakhalon se akoi thadok piba aduga aigi organization ga ma ga manadi hai bi gai sidida adum magi mayuk lai gi dongni ga hai bu gum wakhan je thadok oga haidi akoi ji kan democracy ni aduga secularism ni then akoi kanoni mayam si pul kanda amagi afaba adu akoi constructive criticism afaba aduna lauroga even yaling da yar su constructive criticism pira koi samina ga dawni ko aduna BJP ne hari Congress ti suya yadra bani ga haiba Congress ne hari BJP suya yadra bani ga haiba gi thawung thawda sing se amase dang matang suna dre miyam si yam conscious oire haibni ojik te yamba literacy su wang khale ko CSO mayam yamna thak wang na leader sing ko yamna thak wang na ko malengi politics khang chalai bani ko do so sigum mayam si yeng kana political leaders and party gi losing basing na ko khara yen hang ni heta leibak si kai la leram me gai bu hai do phajdi kai na bagi lambi silam me gai hai bagi masak praman piraga khara ngang ba yai no amado koi kai dana bo hona ba gai na ko da koi kan to buni gai na sigum sinani hai tari ko Heeyaileima. Thank you very much, Paja. Aduga yamna maru oiriba kugi Waqf Amendment Bill 2025 President Mormuna ayaba pikre bill gi mayokta Muslim lising kayana wakat kokchang changkre haidana oja hariba masigi bill sigi matang na matam sangna akugi chayet na balai dana tongan ba kugi opposition leader amadi akugi Muslim gi ichilinaw sing na masi anti Muslim oiba dugumba bill mani haiduna tongan makhongjang kaya chinduna lairingai da kugi President Her Excellency Draupadi Murmuna Waqf Amendment Bill 2025 pass tawak kibasigi matang da kugi Muslim ichilinaw singna yaning da bukong doktona khongjang kaya macang sili aja sigi matang da dikari waro tham Heeyaileima yamna kanu burning issue amani ko nation India gi oina di ko aduna si manipur da manabu jani da koi gi sidi da kanu chingse ngasi wari ba mayam chingse kanu ne mamang da tawgi ba thoi da ba hai tare ko magi daita logom thokpa political party jingna ta kalaiba nga khi ba jingna daita logi da ba matam sana yam sengwa khalon da apun ba India apun ba koi gi misung mikhai nai da ba ko adugo yam secularism leiba amada ngasai gi wakhalon yum pham moir kana matam gi post ngi yeng chil hodba da aina dominate tog dia aina ngam dia aina majority ni aina minority ka majority one ba kai leiga sigum ba magi khoi haiba tare mumle bagi kanu site masi lotion da baduna gi phone haiba tare manipur gu su aduna tam chana India gi so ngallingai matam da khoi masi khoi 1995 ke haiba tare ko masi Waqf Bill 1995 te gi amendment la ko ni hoji ki 2025 ki ngarang nan pass tawgi basi ko aduna sigum masi da ngasai gi anti Muslim way haiba kanu mayam su khoi gi masi lak pani adu majority carries the vote ko ekoi gi democracy da parliament da Rajya Sabha da ko Lok Sabha da state assembly da majority carries the vote anyway pass over adu miyam na marina Muslim isini na using sina masi yaning da bagi khongjang duni ko ekoina khoi changsel ibase maram aduna hojik si bin si amarbo amubu re pass over aduga masi ai asai gi yamna kanu to ba haiba tare mesi Arabic lon dagi ga lakhiba khoi gi waqfwa ga aina sum thenga ba haiba tare adi concept ta asai gi religious ritual dharma da kai da yum pham moir ga semgat pa aduguma pot mayam ama laksalakpa masidi da asoba taj even taj mohon bauda waqf gi property ni lai dina maruna sigi magi objective se ma emen to objective se government na hairi si waqf gi property mayam je masi adugumiti gyami ko adu kamani channelize story ke sinida whether free da thado ibra law of the land constitution gi manung da laibra laitabra gain haiba masigi matang sida
masi koi kano transparency like dong ni haiba ma gi tawri thobak mayam se masi seng puthok kada bani gaina haiba sigum wakhalon ama ngasai de yauri ba ko aduna sigum masi ngasai gi kai tare wakfwa haiba ngasai pithok pa kathok pa mayam amagi wakhalon chen ba dharmada magi kana samna haiba wakphagi kana si Modi character income mayamje ngasai religious institution like mosque sabani khangde ko masajid saba natraga school link khatpa ko pa sigum ma gi mari ni madrasa link khatpa sigum badaga adum asina ba then other miyam gi ba kana ga do ba ko mayam sing gi pham moi ba Islam gi oiba posi chakhatna bagi adwana hona jaw poni housing lai ba bin din emen tawra isna hari bin se maning tam na sum transparency laitana lai bi yaroi haibani masi puthokadabani adu karigum puthoktragadi masi yengjelakani haibani government na masi da khutingjelakani madu thingjan binu haibagi muknabani ko aduna India white hojik protest ti chathari bani hojik se masi further past out gre makhata na masi ek oina tawkhre na khallabsu ko hojik still review kara haiba tare ngasai Islamic ki oiba sanctity da kari kari masina soibano aruga masita sengna masida laiba si kayam thina kan MMN jina kayam thina sopno haibana singba expert me am scholar me am ko tana ba tok tari and then actually pass awre protest awri adum makhata na kari phol la kadino koi khangbungam ji ko masi asobi issue ma adum oirakani khale manipur ju masigi effect yaw rama le ko Heeyaileima koi gi kano saya mamang headline da pa gi bodu kari Asghar Ali gi yes 𝐍𝐄𝐖𝐒 thaba ka thorpo ji ko gi BJP morsa gi sigum masi kharaga su conscious hoiga da bani ka ko gi di maitai halam sing yam ngan dum hairam mani da ko halam sing na su ko sumba lan bana amani lekai thangjau par di thangjau payo haido haibati miyam si karigumba magi reason the consciousness mayama ki magi adu thak tu gi matungina civilization la ibne ko turian gi mi isian akan ba sian badu ikang gi matam na khunda saluraga khangaudam ni na pulap laga ngasai sing chawna pulap hat ki gi kanoga si mi akana civilization amna thengnar ki po ne ko aduna swai sida manipur su kitang move ki justice si kano maleng gi miam yadi natra move justice ni haina khabar sne jo hai chani bo pham di hoi akoi gi masi hekta hari ba bill sima pass to hai ba si ngasai gi 𝐍𝐄𝐖𝐒 thari ba khoi gi oja Asghar Ali hoina su BJP gi kano oijaraga sum ma masa mang su yang kan involvement di makhoi na di yang kan ngamba jaga di oiba natte ba adumaksu khoi gi manipur se any kano ma tawbada khoi gi ojana hojik pan biba khoi gi mob justice hekta kano ma khangdringai da mi gi 𝐍𝐄𝐖𝐒 thaba mi ma ta judgmental loiraga mi mang da men man ta da khongoi na ba khot pa ha bisu ojama si su khunai se da yamna traumatic oiraka ba khoi gi future generation se da masi gi su amang ba negative impact ama le hoga da ba du gumba makhakni bill sigi mayok tagi kitang na thairaga sigumba thabak sisu hekta saurabani khoi saunarabani haidana haibe midugi michang nungjangi wa manatabada mob justice sidi khoi kitang khara khajitang kanthabani chumra ya adune saigi exidi ama mejoji carry the vote hojik ma ji ek pass to grobane ba sana ba hogrobane ba aduna ko sa langa ga yaro haiba masi legend wakta mai supreme court high court mayam legi dana magi legend proceeding to the khudak ta madu ma pamdo mayam du changjal laga madu legally fight to do bane ba ko tabu changsing do so move justice ama laksala pa ji masi malem gi oina ko ya da pot amani haibani da adu mi wi consciousness mi wi gi ko kano gi yenga kan da ko ko masigu maji he thok pasina move justice move lynching move violence ai wa isi thola imni tasengna masigi matang manipur gum da di masi ka toina judum thok pani na yam timely government se kano conscious oi ga doni haibadi any karigumba ama thok tori hai taragadi
kasumagi kari awareness pi hoba yai kana haibana singba mayam se akudam na masigi da mukta akoi kisi Jharkhand ja hum so state oina masagi anti move lynching kana bin pass tawgre ko masi amang da akoi West Bengal tawgre Rajasthan tawgre ko hari state ani ahum ji moidi kana koi move lynching na traga move violence se masigi anti masi ngak thong na bill ga pass tawdana assembly to sana ba hawgram ne ba manipur da su sigum ba se adum darkar lai haiba ko sa akoi gi Jipiti assembly later, Jikti Kanona, PR Matam Moragazuko, concerned it's a Sigumba move lynching, move violence, Kumase, Masi legally, lawfully go. Masih content tong lo bahai betare, masih itu holdingi, aduna saya ini hayu tu lekai tang, jauh pagi dong ni hai ba, musuh lama sumber amu orang tu lekai, magi ngak tang hak kiu ni lagi bu conscious tu ki mayok tu salong na, yang lepu betul, sium magi kanu zu, yau hibra, masai gi lagi dana, aduna ya ada di hoi yang kan masa improve tu pun nanti, amat tu pun nanti ko, adu party pulu bu kol bu amat tu tu kita kang dini politik yang so hai ada di yang syirak kadra politik party ni kan, tu kau cara na terus position dah ko, kalau hek fakat terus kan, lain tahu rumah sudah, siu masih su kalau kanda kadang ni ko, masih community, magi nationwide movement, nama lai ini sih matang dah, ini kali tahu buaya gaya na, adu miam su kalau pai, merak tu su aji aska ali si sengtok kibra, mana tahu itu kalau suai kira kau gaya na, aku ini social media ada, ai thena basu yau gitu, adu kumbasu gini kan di hari gay. Saya di leadership ko, kita organisasi ki look ki, natra any level the leadership ki role in the consciousness, aziam thok tay maram di decision jemana kita wahai matam jam yam sakit ini buko, aduna sigum siswi yang karena kita leadership kian tahan ini hai betare. Okay. Yam nungai jai thagat ceriza, azam makat jathaja boina kogi konsa khol ki chief chairman puram bada chena besing chairak piu hai dana. RPI adudana tana koi hariba sigi konchakol sigi koi issue sina maram orakanda koi gi naharol gi thaudang da su zum sida su thamli kuki singi henjin be thawong leptrabadi yalhomi singa kuki ga gi marakta achowa irang tholakpa yai haidana mai bonna su phongdui masigi matang da oza sangka sarna su dum phongdui ko adinga han makoi oza koi hojik thoiba Maitai madi kuki ki conflict sisu tongan ba prithivi ki mafam da thoiba lan sing che ayam koi lam gi wathok tagi loin mak ayam oi ado koi hojik thoi sisu lam gi wathok ni lam gi wathok ama maitai ga kuki ga loi dringa gi chairak asida koi Kangpokpi district ki manung chan ba koi konsakul dan han koi gi village chief yauna koi mioi taras asok apan nangi makoi ani madi severely injured au dana koi rims daga layeng ko ja si matang sida koi mamang da su koi Kuki ke paite kagi laigre sumain tau dana tongan ba even aduna bo koi union home minister na makoi di yamna ethnic class yam toina laiba lam ma khak ne haidana hairi bane sigi jairak sida sumaina maitai ga kuki ga gi loi jringai sida even handak chura chanpur ta thadau ga ma ga tauri dune boza sumain tau dana kuki sina yes kuki sina lairiba akoi gi tongan ba furup na khundaraga lairiba akoi manipur lamdam sida maitai ga kuki ga ki wathok loidringai gi chairak sida naga gi isilina uda amu landarak pa habedi sisu kind of khana ba hau bane boza masisu matam chana control ta hoba ngam draga diuja sisu mairik pede gi menjau pi dum olo oi hainingai leiti yamna kaino oiba kaino ma khaknina hojik lairiba phibam sidadi oza sigi matang sida kuki gi lairiba makoi na tauriba phibam ji oja kari ni haina asuk yam makoi khaktana dominant oiba lam sunati tongan bu furup na bunda bani tongan ba kanglup ta makoi na attack tawrak pa haibse Heeyaileima makoi gi matung da akan force ama leirabra haiwe chingna ba leikhalai aboja khangning muning sing Heeyaileima bacteria virus ko TB gi mahik ka leidana moi si kan mi masa khang bazan te da ko ai mi magi mi na ta American Indian guy na hai ba khang bazan te da khallaga sang pone da any magi na ba ya area da mana themu thengru ri adum mana infect tor ni da na adu mak ni na ai longning si community ji ko particularly 1951 gi amang da leram ba koi gi khongjai chini naw ko proof charging do adu nat ba 52 gi matung da la ko khoi no phum ta yam toi hai ri se ma khoi
sing as like a virus never. Aduna makoida akoi indigenous communities lejariba kan phur kuntraga mapan gimanungda leidana sengba indigenous lejariba singche masi khai dia moida adu adana ko aduna amai thengna thengderu base occupy tongni kano lotion gani haibani ko adu masi thengna ba tai ko miyobena leina tina ma ma koi hidak puthok tana akoi layengi dana aduna akoi magi sunaba hidak ko akari tawudagi haibadu adum kano puthok kani puthok soidana masi ngamgani aduna am nuai taba thodokni khonsa khul ko kangku district ki manung da leiriba akoi sip haiba tare amsom abon mai ko aduga magi village chairman di adam ko yamna natai mathong huktana haiba tare fu sei torom baga se yam kano ni pungning de yam nungai ta haiba tare sahi kaya leiraknaba jilalong ko kabui gi isini naw ko liang mai rong mai mayang gi isini naw singsi security werakta ko even makhoi gi di western mai kawuragi horpa maning singchang paring mayam singsi makoi gi haujarak phamne na leijari ba ko aduna sigum mayam singasi nakan nakan gi tak thokna ba aka lotion ba ka lakna rak pa su sanpum gi maximum mayam ba ka ja ka gi jang sin na hai ba tai ko liang mai gi lam moina laksa ba takhai aga hojikti tamilong na tasal la tham so na kangpuk bi gi jaga da lei ba khun ga ji ung taksal aga Tauni kaina khali base masi da masagi kanoje maibon kamai jalyalong united committee gi mai wahai ji mai gi sai mamang jo wahai soi gi gi ma political party ko lai ga maina mai wahai ji artham ju lai ma le sum kan ma mai kanoje ngai si khoi gi karigumba indigenous fruit ko ja kanada jalyalong gi kanosi da sol ko tar ga di indigenous fruit singa ma khoi gi muknar pa yai hai ji da khoi da ma khatana tabako masi khoigi haiba khunjida khonsa khungi miyam sida tawribi tekse masi makhoi da nati haibani mana phongdu ije manipur da khunda laitami nariba indigenous yellow fruit miyam gi mathakta landa ba sa mani sinida mayam da khonsa sik phu lusing ba phu ba haibase masi manipur miyam gi maroina indigenous community mayam gi lusing ba phu bani si haiba sa mani sinida masi asum mane ba aduna karigumba masi makoina masi handadana yam thuna makoi lanjare natraga masi retreat tawdraga di soidana manipur gi fruit yam laribi indigenous fruit yam punjala kana makoi mathakta soidana akoi gi chairak pirakani natraga madugi para tambirakani haibneba aduna maibun gi wahi se yamna phajai akoi masi lawi soidana akoi chai lesang sina leminarakpani amagi awaba amana akoi warbasu wana akoi lengjum thang to oga manipuri khunai je semai binatra maramaduna akoi masi akupna khanagani no soidana jo mai pakani da khoina sum makhoi gi wakanda yamna kari haitare sik leiriba khara ngakpi na ba natra kan bi na ba raina akoi marakta khara kano to butu da khara sum khara kana muksa wa haiba tare adubu akoi gi phurupi ebasu pikna manipuri khunai gi magi phurup mayam gi ida seliba si apun ba sakta mayam sina manipur gi mayok ta leiba achuba sapu hoigera ko mohai no power can big manipur ga na koi dum isa adugi kanu da leijaba phurup ne bu ko maramaduna phurup singa si dum punjal laga ma puine indigenous phurup kunthra ta manga tuk laiminari ba gi leader sing sina ko manipur gi any issue da even shanti gi wari la abog da phurup mayam jigi lusing musing yaumin naraga chakhat pagi thaudang bogda state ki report di masigi representation amathau taba matamni maramaduna ma sigu masi toina thwe makoi achauba malemgi sanna kanglot aduga nation gi law gi mayo aduga state ki leisure practices my customary law hai batare khoi gi leisure manipur gi sigi mayo ta chatharak li proof se malemgi oina masi even Hitler bogda tum rimidana ko idi amin natraga sadam sen boiro mayam singadu tumgi bani maramaduna madugi parada mohi yanganna phahoba sumi haiba se thamge akhoi mayam su masi dang sem saduna akhoi yangi punsinnaduna akhoi warib longmina si habidu asmana thamge ko halna thank you very much Oja makha chathaja boina khoi Delhi Maitai coordinating committee na khoi Manipur gi tongan ba lairiba khoi maroi ba laifan len singjida akhoi hana dongna akhoi makhoi but
थौनीजबा अखोगी खुरुंबा यानबगीदमक्ता अखोगी प्राइम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिशन बखक्तना दिल्ली दा अखोगी जंतर मंतर दा अखोगी कौब्रू कासी हैब कैंपेन अमा फाव हौदोखरे मसिदा ओजा लाक्चनिंग वाफमदी अखोगी ngarang mak security gi akan ba cheksin thawrang marakta kongba maru laifamlen da maitai singna irat thoni pangthokre haba simasu yauri adudha natana amu kobru madi thangjing laifamlen su lai kuramba fangalu haidana maitai lipuna su phongdok lamli akoi numit kharani gi mamangda even hojik lairi ba phibam sida koi hojik ki oiba khoi gi governor Ajay Kumar Balana lairi ba khoi gi laifamlen singsi security gi akan ba cheksin thawrang lauraga piduna koi laifamlen sing asida hanagumma koi miyamna lai kuramba khotpa changbasi yahangani haibagi keno masu Ajay Kumar Balana thamgibane oza sigi matangda koi ngarang makpudi koi security gi akan ba section thawrang mathak marakta koi gi kongba marugi laifamlen gi koi gi irat thongni budi pangthokre hairi adumapu laiba phibam sida kari haini mi amana lai kuramba changba hana dauna koi normal si amada security gi simakti oza chapchaba adu hangna koi haidi adu maki shu koi ke haini chapchaba koi ne hek changsilu matamda maduda koi phatta unwanted incident thokadra haibagi mi paibadi oza hana dauna di laira roiba akiba se dumak laigani ba adu makpu koi tongan ba koi gi organization sing maitai lipun dagi shu koi aduga Delhi maitai coordinating committee gi maikai dagi shu koi tongan ba koi gi memorandum ga pisandana hana dauna koi normalcy da miyam singna lai kuramba kaubru ka ba khotpa mayam gi koi lai maitai lipun gi su palli oza sigi matang do jage ba warol di kari thambi Heeyaileima matang sana sum naina hoba darkar oibo topic amani na logi ko sisu ko aduga mapung oina aina thamning idi spiritual ga mari leina ba religious mi amada lai khurumba haiba sidida security guard nga aga lai khurumba haiba sigi wahan thoksida kadai phobo peace leina kano lining dori bano hai bani yes very true sai gi nakta grenade kuma ama sum ta lairamaga manakta aina sondori ba lai son haiba tare ko asikum ski wakhalon ni ko gi kano se Heeyaileima na hai se tawai da ohei loi da thabang ni sigum ba mayam si control taw so haiduna already irang haropoi matam dang sai gi ba Indian forces lising humpu laki meya da thasan grabani ko aduna si mayam si saurba malengi sakti amani gaina wera kani khalli ba bharat kum leibak amana hojik phawba sahi ani surko da miyam je aseng ba secularism even highway bogda dap toraga hangtokani ga hairamaga hangtokpa ngamdre dana ko sigum koi gi promises mayam ngak ta ba haiba tare ma se am piende maduna ma se toidabani security nga lai koram da lai gi thamui du yongna koi changba ngamoi haibani da maramdi yamna ingna chingna pura shanti da lai khuramba changba adu akiba maga loina na oza dum chatori bani swai sida amuk ngasai gi kaubru gi lai khurama lo haibagi kano lakose kaubru je ya ma koi da dum halaman thaina hangtak gi kaubru da gi haurakhi bagi wari maya ma akoina lairi bane ba to akoina het yam toina dum tarangani ko awang kaubru asupa laimarai khunda ahanba nongthai mau kano lingbalam ko lingliba irik mapan thariba o lining thawo gaina sai gi yamna popular oiba haiba tare siguma wai si la kan even sai gi oza gangumi na ga haiba kabui gi liang mai gi kano ga si hauruk phamse kaubru gi paring gi singsang paring dagi haurakhiba kano si amata oina ko haurakhiba ni gaina lai ta hapa thamami se samaina hawagi sai gi yamna ko yoina haurak phamga mari leina bada khwaidagi setna thajaba asigumba kaubru thangjing marjing ko sigumba mafam singchida ngasai gi akoina chatpa phanglaktaba gaise masidagi henna phibam sokpa kano se koi leitrabani ko maramaduna masi hoi
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯥꯡꯉꯛꯑꯕꯅꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯃꯁꯤ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯐꯠꯇ ꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯒ ꯄꯨꯊꯔꯒ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯣꯜꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯅꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯖꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯉꯥꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝꯂꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥꯀꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞ 33 ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯥꯄꯜ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ हाईली कनो अखोई फ्री जोन है बतारे फ्री वायलेंस कनो अखोई मसी ओहनगदबनी अदुगा मसी ओइनत्रगजु मरुद मरी लेनबा फुरुप मसा ओइगेरा पिक्की ओइरबा मागी लाइफमलेन मयामसिंग अदो मदु ngaksenaba honarako matamda madu achumbo khungdangni haibase ji logudabani madugi fata daita je matamgi sarkar do government daita logudabani haina thamge ko yan okay thank you very much oja oja khogi hojik lairiba sigi khogi kari president rule di laire president rule laibana khogi leibak sida law and order si phagat-le hana dauna tawdre neutrality laire haibagi थाजब खरसु तुमक लाइने अदुमक पुमसिगी चेरक सिदा कोगी खेट्रिगाव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए नुरुल हसन की कन्वॉय दे एटेक चथरपदा सोक अपन नंखरे हाइदना मसी एफआईआर मसुल खखरे हाइना थमी करी हाइनी ओजा इवन हंदक ते कुई कुई दना कोई बीजेपी एमएलए इटसेल्फ कोई का कोई ओजा रामेश्वरना हानगी कोई सीएमसी फम थादोक पाहागद्रा माना फम थादोक पदगी सोशल मीडिया दा वांगांग बा मीसिंग फादरे अखोई लॉ एंड ऑर्डर फगतले हाबा वारोल सु दुम फोंदोखी को सुमाइन तौदना तोंगान तोंगान बा बीजेपी मनुंग दा यावरिबा मखोई एंटी बिरेन हाइबा तारे मखोई मसामसु तोंगान तोंगान बा बिरे अखोई बीजेपी की अमोट अकाई से दुमक हजिकसु दुम पुथोकपदी लेपनते ओजा मसी मकी चैरक सिदा कोई प्रेसिडेंट रूल लाइदना कोई तोंगान तोंगान बा खुलाई सिंग लौखतना तौरी अदुमक पुचिंगी माइकैदगी कुकी जो सिंगी खुलाई पिखतलोय हाइदना फोंग हाइरेबनी अदुमंगना कोई नेशनल हाईवे हजुपौ अमित शाह हांगदो उ चलो हाइर कोई थबक ओइन ओंथोक पंगमद्रिबनी मसिगुम बचैरक मयाम लेरिंगाइ सिदा कोई एमएलए मगी कन्वॉयदा सुमाइना खुद थारक्तना नुंग थोमदना नुंगमै कापसलक्तना सोपन नंगबा हाइबसिमक्सु ओजा सिमक्सु अखोइगी लैरिबा अखोइगी मरक्सिदा खुरकी इन लाई साइ हाइदना कना इन चिंधनिंगबगी नो कना पॉलिटिकल गेम ने ओजा सी लाइन दुम खांगी बने कॉन्स्टिट्यूशन अमगी कनो अमदा मागे कॉन्वॉय दा खुद थारक पा हाइबसी थिंगेन दा ताइना बंगमद्रगा नासिखोंग दा ताइनै हाइबदुगी अचौबा ममी ने ओजा तौरिबसे मसिमंगना प्रेसिडेंट रूल लैरगसु हाना खितंग हेक हौरकपदा खितंग मालममे अदो हजिक मक्ति ओजा मसिमंगना महांगना तौरिबा थबक खुदिंगमक फत्ते हाइबमक्ति नते अदुमक ममी खरा खरा एक सामदरपगी मा कहनी ngसागी कनोसी हंधरपगी कनोसी उबोजा सिगी मतंग सिना सु अदुम ओइगद्रना खली मरक सिदा तौरिसी खोई थिंगेन द ताइना बंगमद्रगा नासिखोंग द ताइनै हाबनी मसिमंगना थोइब थौदोक वाथोक लैब फिबम सिदा खोई कांगलुप मसेन मसिदा सखंगदब कइनो कांगलुप खरना अटैक तौबनी हाइबी ओजासी हजिक लाइरिबा फिबम सिदा अखोई मैतै मसेंजे खोइ करीनि हाइना येंबा याय ओजा साइगी चासलुबा इंजांग हाइबा तारे को कई कई हेक यावदना येमोंगनबदो लेंगी हाइबा को लेंगनबगी मसाक यावबा को सेम ही एमना तोंमिनरगा साइगी
sanong ba higai wai bi ko keno su lai ridana adum kano khigi khongchep hainai bi gai do adugi kano haiba tare aduna masagi president run manungda violence khara kitang handai hairaga shanti lambi heta lakani habisisu masisu thajo awali aduga masinam na violence kano ni hakra control tawra kanda jupudi am kano di honnari ko adu taraga su sigumba kano mayam se khoi akoi masin sasaluri bai batare ka koi lai si manipur da lai situation se koi khangi ko 19 da koi koi sai ri sang sin koi lakchara ko 1940 ka 749 gong ning kha tam 49 da ka koi gi nam long sin gi ga haira ka ne madu gi matung da lak pa parsi union territory den koi state good 72 ka la ba matung sita lai ba koi gi oi ba bharat ki manung da development gi process ma yam sing si da koi gi hekta yamna negligence torok pa koi gi mai kai gudi mak ta sima di phai hai ngai lai ta philo da la kanda ngasai nong yuro yumong gi makha da ngasai kano mayama khoi gi phur masa myam ji matom lepan pharadra kana khalan magi wakhalon ga khalal ga la kanda 70s ko late 70s gi matam dagi di khulai pai bagi la hobo lak na kotana pien de bagi kano da lakshal pa sigi oi ba kano si wakhalon si manipur ka kanna hoji lai ba section ne sigi matung mara atop amadana ngasai gi 50 की कॉन्स्टिट्यूशन 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखास त लागतना इलेक्शन कोन गी कनो सी ट्रेन नम लागतना कनो इलेक्शन तौदना मिखन तौदना पुथर बि मयाम सी लाइनी नकन नकन मागी मसीगी अम्ब्रेला ani sigum masigi marak sida ngasagi magi opportunity am lobagi oiba wathok mayam thogla ibani aduna masida politician oiba ngasagi hujik leiriba kano sida magi leadership thì matik cha da badagi ko madi makhada amsu kano thola ibani sigum conflict mayam singa sina core issue haiba tare leiba ki oiba apun bagi saktam natraga saigi ai gi oiba khari kutung cha ba khara kano tawraga su hot lawna bu honaraga su miyang gi apun bagi saktam natraga mayang gi oiba san ingna tamna hingmina bagi saktam haiba wakhalunga ji tungu inaraga hena kano ai kangbuna kano paina bu honarak padagi ko sigum mayam ma mukna ba tholak padagi hojikti yamna kusu khulai yam wanga banina madu gi pambai am ta sinar pagi charuk ama oiduini aina koina sati se atai ga chairale ma basic mayam duni yes sai gi wakhalor mayam jingmai ma thasana ba area da lairiyo mayam ma hari mayam sing du na namga puthana ba hona ba se phong na chaga lon honari bane ba ade da phong na kana lon hona ba gi mai pak pa jing amak tra kan da phong gi oi ba aron ba kanu ga sangsan da ri bane ba aduna masidi da khigi any upaya ma sijinara kan da ai ngam da ba ya de aina kanu tagbe ya history is but the power ga ina hai ba ko history is mai pak nga ta gi kanu ni diary ni ga ina adamai na he ka hai ba rom da ka haina thajagi ba mai pak ta ya de aduna leibak na leibang ni adagi atopani ai mai pak ta ya de ai se masi khalak paduna madugi kanu da thoi da mayam yaukshel pado madumaki kanu ni aina hojik hairiba kanu Heeyaileima na puthoi ba ko ngasai gi security kanu lai president lai ra bogda ngasai gi sigum ba thola iba kanu mayam se aduna president rule is also not say even kanuni quite koi beneficent to the state haibatare mas taseng na yang kan koi kana badi na tri ma kai improvement lai ragi ni only hoi singnong sing ya kai da kanu khadi lai raga su india gi asobo state amagi manung da manipur ju india gi saru amo oiraga di samai national high di ira sai ani salan da na ga thamasi salan ga dong ni hai state kai du wai dang hai raga da ko ki na ya di to wa bi mandro yes sigum bagi home minister ki decision hai batare nation ki policy se sigum se hanna wala pojina manipur hai ba lamdam se bharat na yamna kano khoi na thai bi ra lamdam amani hai ba gi ne document diary boi gi ni hai bani da miyam je dum isalli hai bani da hek to center ngam da center gi asoi mayam sing do one day masi kano awar kani hai bani adugo manipuri koi phuru mayam gi koi wakhalun di koi phana koi da chaithing pi ge piroi ra ko manipuri apun bagi saktam sibo masi da bu kano pira agadi ko koi tuina hai ba do uti posai ti juri gi chana kanglo maleng gi oina 1940s gi mangda gi lerak pa
ning tam jaba leibak singgi oiba boundary da singnaba adugi mayokta United Nations na lawre phire madugi territorial boundary me amdo kayan thamgadabani gaina highway UN gi mayokta lawba akanogi phirep oigani maramaduna malengi issue oirakani masi masi damakta manipur miyam adum sem saraga lay haibase si khangadawni accordingly maset ki phuru masa singna mapung oiba laiba ngamoidaba akoi apumagi saktam ji unity kantana akoi gi future ma malem da jati amakaki laiba amata leite sima ko yarema malem ji da Zat amakaki oiba country entang hairo laite ragadi adu singe khallibadu oiroidabani haibani da aduna masi khangna akoi kano tawdabani sakadabani aduna hariba politician aduga government whether it may be popular government or PR ko lairiba mayam sing asina tawgudaba tawridaba sing se masi miyam na yamna consciously monitor tawri miyam is hojiki yamna highly conscious oirabani makoina kainom tawdo khangi aduna hojik thoi nuaitaba hoi caption ba question bagi tawbu ki mayam se khangdana toki ba si su yam jida kuista khangaga ma phong haidok patanaga ju khara man khangi du jin hena volume minus oiraga arama thabak tawru du jin hena security leiroi haibani da adu ma peace leitaba mayam do adu yani handa hanji haibani aduna reason da yum bam oiraga magi ek lo run nung adu magi natural phenomenon da yani kai pusal akan da koise maduda argument da yum bam oiraga peace to ka tawri da no ja every conflict ko dimo peace to se koi masida lakadabani aduna si mayam si yenga kanda yari makai masida yaushin bi violence yaushin bi kai group sing asina yari makai kitang magi methodology magi method approach of magi winning the objective to madu kitang kaino koi establish tawba kitang miyam na yaba mong da to kai wakhalon se ai leheningi ha thamgi ge thank you very much oja yamna maru oiba mana oja khoi nahan lok sabha amadi rajya sabha ani makta khoi gi Hajik President Rule Sigi Proclamation si pass tawgre ko si mana pukhat ki budu nongalam dai pung ani helaba ko gi parliament members sing na yam chok tharaba talaba matam da pung nongan dora bani pukhat lise adum da pukhat ki bada ko gi president rule gi matang da yam na debate tawdana discussion tawdana tawgada budu only 41 minutes khatani matam du tawgi budu adu da sida ko gi MMTU gi general secretary oza churamani na wafam matam lakpasida mahang na hai Amit Sana High Court ki direction dagi irang thorak khibani hairak libasi aran bani governor amasung chief minister na lan horak pagi pina khiba maram sing adudi aran ba oiragadra haidana oja churamani MMTU gi general secretary oja churamani na phongdokli oja sida laksani ba wafam di akhoi gi conflict asi hek horak pada tongan version ni thama ise even hoi akhoi gi union home minister Amit Sana thamba version ji oja yam tongale mahagle raga version ama mu thami hagle version ama thami nahan gi version mahagna akhoi gi president rule proclamation pass to boy da thambadu da tongan badu da akhoi gi 19 adudana paiti ga thoki adudana naga ga thoki maitai ga khoi muslim ga su thoki ka have tongan version thami adugi mawang da tongan bada parliament da mana pokhat ki bada akhoi gi manipur si internal disturbance amadi external aggression laire maduna officially and officially makti thokta tar so article 355 chatnabagi keno mami se laire haidana oja madugi matang da su tongan ba discussion je koi tawki ko masida amung ma hangna maju da thangri je high court na akoina schedule drive da yawan biu haidana demand tawki baduna haiba me 3 gi kano si thoibani haiba version amamu tholei ba min sana oja si matang se kari haini magi version se yam tongan ba oja kai thindi si daita leitaba kano home minister gi kano ne na thamningi da hek hawbada gi ngakpada ngasai gi issue si yam digest tawdaba ko aduga magi ngangthoki ba wasi he ngaktaba aduga ngangbasina kari ngangre khangaga hek mathang ngangdaba gi kanu to akoi dum ure ko after all akoi ne kanu ki myam gi lusing masing ko se so jing yam lai ri akoi myam koi neina kona bada adum masi phongna khange yam academic discourse myam so akoi na masi geopolitics ta khare ne yumpham oiba
pot nama marum da thammaga tawbani haibagi kano akhoi adum yai ko maramdi masid pangai da haijal lakanda maruine india gi interest solok pa yawa adagi ngasai gi ngasai kaladan project ngasai gi sondaga leiriba ki wari adu solok pa yawa adagi kano brahma da china gi influence mayama laksalakpa madu ngak aki film da laksalakpa sigum mayam si ngak thong aksin kitang akhoi india gi security da leina bo honara ko matam da ngasai gi sin state ki meeting se sin ko ki meeting se makoi ye freely werak bagi wari the brahma da laiba agi project mayam development project mayam ko siguma mayam sigi yengaga madugi duda nga akanda ngasai gi north da laiba buffer state masam sam mayam sidi kasulai da mangje ga su yare india gi oiba security bu lairaga di modi samban gumbani gaina haibagi wakhalon da yumbam oira kan da ngasai gi neglect tawra lakpado madugi phone ne ba akoina hojik leise maramadana ngasai gi me three issue ga st gi issue je masi kasu mari leina ba ponate amane indian constitution gi manungda kariumba akoi group na tanjaba pot amani ko indian constitution manungda constitution gi framework manungda tanba ya ba provision mayam ji tanba ya haidana constitution na piba sakti do adugi manungda tanna pot amani aduga madugu potu politicize tawsala kanda ngasai gi kanogi me three gi irang se masi tholakpani haiba adugi matungda amuksu ko me three gi irang du ngasai gi rally du da amuksu violent oiba rally oiba ko mayam yaw rally oiba adugu madana yengjindaba haiba tare ko adugu madana ngasi bolo sa ma nomai puraga kano peace rally pa yabra adugu mayam ga dun yengjindaba thaoina madu politicize tawba haiba tare wafam do ko aduna sigumba mayam gi daita lodaba mayam du da ninga sai gi hojik haire isi amit sa gi kar wakhalon se masi la aran ba mani gaina na hairi mayam se aduna Heeyaileima masi aikoi yang consciously aikoi chat pa changi aikoi na hojik akoi leiriba situation asi both akoi gi international gi yamna hotspot politics ki jaga amani haibadu akoi kan isada phawi ko masida Chinese ki interest adaga US ki interest adagi India ki interest leiri mayam sing asi gi wariba ASEAN countries mayam sing asi kano singsida aikoi gi manipur gi wariba ko phurup apun bagi manipur gi liroba lebang masa asina karamba status da ikoi kano laibi ngamgadagi ga je khalo bagi tanja duni akoi uji maramaduna kasu center gi wariba potsina matam matam gi oina sum piecemeal haibatare theory ama da sathara kanda aikoi gi oina sungleb lebi aro haibasima akoi thamge maramna aikoi gi lamdam ai gi imung ai gi jaga ai gi sininau singde aikoi punna let me know changi haiba wafun sima thamge aduna any lakadori ba korgi mayam singa se masi mapandagi we should not expect anything from others ko aduna masi aikoina aikoi gatangi oijaba ipa ipugi liglam haiba tare liraba aikoi gi oiba historical discourse amada yimpham orakanda aikoi se koi tungi future da ipa ipuna sinari biramba haiba tare apun bagi saktam aikoi gi nat culture aduga aikoi gi heritage mayam singa aikoi take the kind intact to the generations to come ko live generation mayam sing akoi sinaram gudabani sidi heda conscious ora khanaji aduga atai atai jina matam matam gi response khara piraga jugno let us not fully expect anything ko prospect ko from others ko masimdi akoi khalaningi aduga tangai phadana moi da honingba matam matam gi oiba wafam jing adu khanaraga fully thajabadi sudum thamagum ji haiba wafam je ai thamge ko Thank you very much Oja yamna maru iba masi kogi political issue di nate dumakbu Oja masi social issue achawam oiribane masi sangai express da mama mapa amasung leiriba hogalaiba ngang singsina matau tawngari taragadi Oja aphabada semdok fattaba ma ubadagi aphabarom da pugibasu yai fattabadu matau tamaga chatkibasu yai Oja aduna hairiba masigi bill simasu haidi thabak to onthokpa ngamdre habisi masi yam tangai padana masi su athubada habidi ahal sing senior citizen sing oja so ora kadoini ai so ora kadoini aduna akhoi sing gi khalaga masi su ko oja thuna masi madisu yamna thuna pass to holing oja Heeyaileima khari emotional weba kan matang ni ko mane oja si khanna da baya da bani ahalaman singna kwaidagi
नुआई तब तंजा से मैं कैसे पाम बजा नते दा हलमन जिंग मसा मसु द याम कान एक्सपेक्ट तो बजा नते दा नमक तब हाई उपाय लई तब बजा इसिंग बातिल लम थांग मंग नमक तब की मतंग को अदगी सही करी मा सिबो तंग खोंग थांग मंग नमक तर कांदा तंगाई फदब मतेंग मी मन मी द पंगम थोक दुगी नी बगी वानी वहां पाजिंग मसा दगी एक्सपेक्ट तो बजा नते बा अदु सिना फजब वाखलोनी को अदु like father like son ko mama gi kano gi saktam masa na loi lori dana adana masi gi parenting je masi ni amna koi da mathau tari base maram dana lanai khunai gai na hai ba koi lari ka su phong ni no za ken lanai di khunai gai na ani mak si lai ga do ni hai bani da adu many the social element ko mi oi base ek my character si pitri phau ma amna ner kan mathan da hing su ya ro ba sana diamond nung man crore prati kwai chaw ra ga baw ni ching thon na matung yum sa bi tham gan da chang ngai ro hai ba mi atop dai kai ling dana khul ling dana jim lon kai ro na ling a kan da lai bi no social element hai ri ni si ki consistency yang kan da Sikpan bakata khaba gi yumsa ba gi mo ma hojik lak pa si mase achauba koi kanu ni ko koi leidana injang lana ba gi kara samin thamina ba gi ko war kan da di yimlo na ba du heta ni darkar ta leid ta kanu ma heu lang phu to la kan da di ko kari ba khudong di ba tho kan da di leikai me am heta darkar leidana yawmin da leidana adu ga yumsa rum dana sai gi sikpan khajan leid khona ba khajan leid khona ba aduni sigum ba mayam sing aduna poloko masa masu sing jina ina ithinji lak pura ga ina koi khallim ni ko lila pala da yauri ba kan no mayam sing leidana bisalon sa bok tor kan thakla iba masa masu jing du no kitang soi ro ju mai gyan yam thu ta ya ba adu sigum gi awa ba ga phangak ta ba adu hek hau ba gi ngasai gi sana gi mopak mundum mun tik ta ga tor wol ga tha kan ba adu ga amuk cheppan gi khajal ba masa masu mayam do adu pu bu du na ngasai gi ma gi freedom outlook se पृथ्वी द लेरिबा क्वाइदि नुगाइबा कंट्री दुगी क्वाइदि नुगाइबा दु मासु फंगम थोइ गाइना मतोम द खलको मागी हुजिक लेरिबा बैकग्राउंड सोसाइटी खुनाइ इमुंग मामा पागी उरक्तबा मदुदा कनो तो एफोर्ट तोब ngamdre ga har ka neglect torokpa सिंग मयाम सिंग सिगी लेरिबा कनो से मसिना एजुकेशन सिदा इकोना असुम खंगजबा को हेयालेमा मयाम गी ओइबा सही कॉमन एजुकेशन सिस्टम मा इकोना लेरिना सिलेबस करिकुलर तोरगा सिना त सोशल एजुकेशन ना खुनाइ गी ओइबा एजुकेशन मा खक लेरि मा पासिन सुथांगा सही लेकाइ क्लब त हतकी याम नुगाइबा कनो मा याउसुम स्पोर्ट्स ता हारिबा कन खरा सेकपन खरा खाजन बे इमुंग अम खकी हलम खंग अंगांग जी हाना पुथोय सानाबा आई मांगदनी को मा सियाव याव यादि हाइबा को अंगांग से सानाबा सिदा थीम कांद अमुक्तन याहुन गी बदा अंगांग जी हलक्तबे वन हलक्तबा मींस अदम याव सानाबा आईटीएम तुम यम थगिना अंगांग से अदो मबु बुक्तुनी याम नुगाइ जे नगासाइ गी मदु फावदा अमुक सोय थोक्तबा अंगांग कनो दो मदु अंगांग दुना हान सुब याव यारम दो गियौ याव यारम दो अंगांग लमजिर अमुक चेन हरबदगी मथंग लमजिर अमुक याव संगनी दे साना मासी अमुक मफु बोगी मनाक तो हलक्तंग सानाबा लेकाइ अंगांग मा याव सल एबको मदु कुलक पीरिबा याव संगी साना खोनबगी कानबगा दु सोशलाइजेशन की इंपोर्टेंस दुनेबको अदुना हौजिक से अखोई की सी सोशल एजुकेशन से यामना हंदरकपा दुगा साइगी ओवरऑल मसीबदी लेबाकी स्टेट की वेब कैनो से आउटलुक मियंग से वालपदैनी ना दि खाली मरमदी मणिपुरी लेरिबा पॉपुलेशन मयाम से गवर्नमेंट थौ पीबे याबने पीरे पीदबे याबना पीदना तो याबा खरजने करी तो गदो ममांग हाइबदो पॉलिसी प्रोग्राम पैसा दि को तो कान सरकार ने लिंग प्रोडक्शन पुथोकपा करी अमन लेरिगी हाइबनी सेंदोंग फंगबा हजि मसीबोगदा मणिपुर गवर्नमेंट ना लिंखलगा सेंदोंग फंगगा थबक तौबा इंडस्ट्री तो हाइरो वाज हाइ ngam आई इंडस्ट्री जो तो असेंबल तौबनी खंगदे अदगी कार मैन्युफैक्चरिंग गाइज असुंदी परमिशन लौरगा अखोइ सिदम तौजन बे याबा ngатani ना एनी इलेक्ट्रॉनिक्स के म्याम जे सिगुंबा मयाम मा कनो अखोइ तौर कान थबक पीबे याबना पीबा मी मयाम सिगी सुबम नुंगम लेहनबा को एंटरप्रेन्योरशिप की ngसाइ नंग प्रोग्राम यावरिदो वाखल करा हेना कनो मसाना मसाबा थक पीजबगी वाखल गा करा हेना पीबा सिगुंबा पॉलिसी प्रोग्राम जो वालक पदुना ngसाइगी मयाम से इम्पैक्ट लाए लाइक हरगा थबक फंगदबा लाइक तसु ngसाइगी ओनली फॉर बुकिस कनो द इंफॉर्मेशन द युमफम मोर कान मागी यामना
practical lo kan udah lakselak treba ngasai pose aku education guys by education ko aku hai na is circle of confirmation or sense organ where amni guy na aku na sum ta ba guys kan ya roi organ na ta je mit na ai witness hoye guy na demand tor ko matam ni hojik ti ai nanga ya nanga mit na na ai ne ya roi ai skin nei hai tas tak tak theng ge ing ba sa ba yi kai no guy je hai doctor engineer in different hills da leiru mayam sing lu da tap tap pairaga seng line lamada tawrakan da madu magi mapunsi thakkiba thakpa ya bagi lambi ma changsin da bagi oiba knowledge system dunia ba akoi dang asi education ga na hairi ba se maleng na ji new education policy na madi khara la ko asi mayam ji adopt tawraga chappa ngamak ta ba sarkari policy chorak paduna unemployment yam laksalak ba thawak phangta ba thawak kangaung ko mayam jing aduna kana ma ngi ngaki nuai thokpagi ni saram chakhani sadana fataba thabak tawre so lakana kan thak phangdo mayam na haidi pom yam no chhor pada laikai da chhori ine ba sigi marak sida khara well to the family khara na ai masa masu mayam sing mayam ding ngak thuk na ba ai sadang di haibagi karu du ne laknaraga khajin lari ju nga sai gi khunai ji khara phatri ga khalak pada gi ai ji na khare na phaningi ga na haibin sing ba mayam sing adu layu mayam sing gi system yam je sum thoke haraga di Heeyaileima koi se hoi mayam di political na tra kari tainagum ji di hai adu bu democracy na tra kari laibak ama dadi laibak tu nga li lusing bu ko ke ben ning thopa ma tam ning thopa tra dim phatri dana ka sai gi imung nungi nuai je mayam ning thop akoi au ara mayam nang ri tro adu mai tok dana laibak ama le di government democracy policy ama gi makha da le government should take responsibility for all this akoi mayam je le gi dong ni hai bani da adum daita lawdong ni hai bani da daita law is very important akoi ni ngasi mituk hengkat bagi kan mayam lai ba kholi mayam se ngasi sai gi LDC clerk adagi commissioner DC daita macha macha lawrak ta ba lam ma thomor ong khang dana pisa kharo pi di lam pan ba pan dai khol la ba dagi thangjing maming wolam dana kana ka thangjing won tawri dana sa si pisa kharo di si mayam ji gi ama changhe ba government nga ta ju ya di hai ni da sai gi amin dagi hauraga lam won re ba sai gi STC STO mayam jing adu gi kanu mayam yauri ba moi mayam chang da khatir siek tong min ra kan da akoi gi state land ko adagi amito miran sa gi wakhalung ji khara khal kan da lampi bi thabak ka ji khara tawbi ra magadi manipur da su yam su waram moi hai ni da hoi village mayam hekal ai ga village mayam long lak ngari ta sa kan pa sa lakar pi ra ga di si matang ai pai ho da ya di hai bu du dagi ngasi akoi moi gi makuta si na ngang lai ne dro aduna anyway si mayam ji yeng kan da akoi na kana akoi gi ba hojik wakhalun se masi yaring gai number 1 aina tawhaningi je ngasai gi ai ji ai loi phai hai ba ji ma tokthok pi ba ko ai na kai authority ne hai ba tokthok pi ba matam da shared value ama da kamai changthin mi na ga da ge hai ba kanu se masi da wakhalon thada ba makhan gi kanu ma koi changi maram da anyway thokre ajo halaman gi leiba binje kasi thidana pass to boji masi tangai phadrabani in the meantime ama moi pi ba pi matam da masi gi culture sam chat pasi su ai khoi khara kanu check to godobani khunai gi basic tagi ko halwar kanda ata kanu kanu je home da koi thaba gi kanu se masi koi thamoi leidna ai imana taga ai ipa ai je ani su phangoi da ba asing khada asing tang ni khanga kan da nang na punsi da ama tang ni ko haiba kanu se ai ka neglect to gi hai se nang hai du ni ma one day he will face in any form magi masana masuna ma tawdra ba adu ga manaba adu ga sai thing jerang amadi ma soida karma hai je ja karma adum ung da adum tu aduna buddhism na jo adum hairi akhoi dem sana mai gi su yauri ko there is akhoi cause and effect to cause and effect ko asi adum mari leine ba ai nungai bagi maram laini kap bagi maram laigani ai wa bagi maram laigani man ngasi tawri maram duna phol ra kan da hayeng madugi man ngasi tawri lisat tuna aduni oza hajik se lairi ba khoi gi chahi ani phajal kada ba conflict sina maram ora kan da khoi se tongan ma hajik ki conflict se da dum analyze taw dana chahi ani muk se ta seng na kan da khoi se social issues da kaya focus to udra ba even viewers su akona social issues ama khana nei na bada taning de ba yening de ba adubu punsi gi oiba ai ga sagon na ga sat ka do di social issues sida ai gi yum ai gi icha adigi any chum ba se khoi tan thana ba yadra ba ne ba adigi democracy chat pa leba ni uja lana ma thoga su aho ba leba ni na
waroisindi dumak lakadori bane dumak pu mayam se kari haini conflict sida dum cookie ga na kai no ga maitai ga cookie ga maitai ga du si khakta tawdana lai ngai da khoi se lai ri ba khoi gi no ma gi punsi gi sagon na ga chali ba khoi gi activities sing social issues sing gi chahi ni mung se oza yam na mane mane haduna masi gi su negative impact ma oza la ka gi haira ma maitai ga cookie ga haise masi ai hainingdribani ne masi dang mayam da ko ina sengtuk chani gi cookie da ngasai 51 ngamang da lakwa nataba matung da lakpa cookie gi mitu miran cha haiba tare siga manipur gi fruit abon mai kamaina hairi do kari mama kan gi indigenous fruit ma punjal akan da chonera lang thengnar ke ne hairi ise miting cookie gi wa nate usti cookie ga lemo fruit mayam gi wa ne ba cookie immigrant ga masi tala bane ate te government agency ne sil kanda conflict ani ta hal kanda ngasai gi kan manipur gi kan pot se ngasai gi akoi gi ari go mayam se mo da jealousy am lai ba akoi gi ton international treaty ga leramba akoi da ton be se barreless treaty wairo adagi capability treaty wairo adagi atin 1762 gi akoi gi anglo manipuri defense treaty wa sim treaty even india sanga 1949 akoi ji merger ga tawra ga changba वे मोद जेलसी लेबदानी सी मो चाखुकजगदौने सिगी मनुंगदा मतिंग लेब अखोई फेडरेशन दा यावरगा मसिन स्पोर्ट्स दा कल्चर दा कई दा अचल कंट्रीब्यूट तौरे इको गायना हारगा चाखुकजरगा अखोई जे हिंगिनगदौने हामेदा अदु नतबी दा सिगी पोसी डिसमेंटल तौनबो होनरकबको डिटेरियरेट तौनबो होनरब थुवारग लागनबदो अदु दि अखोई यारोय हाबनिदा अखोई दि चौबा कनो जे अदुम सिंगरगा पुरुम तुमबौदा अखोई gi pai pui kano di अखोई nga ga kan tongni na khalaba pot amaneba marabduna asai gi maitai kuki ba tamje masi ai kitang asi degi ai ga kan sinceragi semto haningi ko kuki influx na ga kuki kan mitop haiba tare ko makoi singna manipur gi furup singi mayok indigenous food sing mai landa rakpagi mawong oina ko mai wahan thuk taro akoi nam si idea je akoi puminaji aduga unity leina hari process sengtuk ting ngai di akoi da kari santi chungoi leiroi ba ko ai imung da ai yum da ngasai gi mitop tu changa ga yum kang bana kai nai ba ba kaino ma leibodo madumuk tau ge taro pa akoi gi identity muthan awlak na ba tanja ju ne ba ngasi akoi na thui je aduna si akoi development na tra malem gi ba competition mayam da marak ta ju changjalim ni mayam na thai बनी अखोई युन सखोसनबी कनो मैम जे सिनी सिदा आइना नुंगाइत्रिदि चाउरो भारत कुंबमना लामी लाम थाजल कांदा सि मुथत ngमदे गाइना हाइबा कंट्रोल तब ngमदे गा हाइबा सिदा हार्टेड होइबा थवोइदबा थिपिं जंगदबा थुअनबनी हाइबसे सिथंगि राले मको ओके थैंक यू वेरी मच ओजा लोसिलकपदा मसी हाइफेतंग पाथो चरंगे हुइन चिकपदगी चुराचानपुर मियो अहुम लाइखिद्रे हाइजे ओजा मसी सु लाइन लौब यादरे चात्रेट का निफुगा मापन लाइकनरी हाइजे ओजा तसेंगना गंद खरा रिमोट एरिया ददी हुइन चिकपसी थाइनगी अखोगी चेंगबुदगी चेंग लौरगा साइरगा थोमु पैसा नपु दगिदी अवाथबी चाव सिन यादे हाइबा ओजा हुइन एक चिकप मतमदा अनप हेल्थ सेंटर अंद चलगा मान चिबदुगी डिग्री जे कदाइबो यौना चिए हारगा एंटी रेबीज कापसी कंपलसरी नि टिटानस टेक्सोइड अमा कापसे कंपलसरी ने बोजा कनागुंबा मियोय खरदी अदुमक थाइनगी कनो सिदा तौदना रे हुई चिना चिकतना मसागी महिक से याव हुई तारगदे ओजा लाइकन सुंगम मोइदमक सीगनी बजे सिसिगी मतंग जे ओजा मयाम दे एवेरिया मो हनिंगी कोई मतंगी मतुंगिना कोई हेल्थ प्रोग्राम सु लेरबनिना मसिगी सु पुखचरगा कोई खना नैना जगे अलुशिरपदा हुईना ची हाइदना तराई तराइना लौबिगनु मसिदे हुई हाइबसी एनी कम्युनिटी द चिकदोनी नगा वगैरह कुकी वगैरह मैतई वगैरह मुस्लिम वगैरह चिकदोरी बजना दिया महिला म कितक मरक सप्लीमेंट तौगे को हुई जी अदुम चिलाने मरमदी युम जिंजे वारे बा मे छिदगी लाको मयाम जे सानी सारे हुई दे मसिनजाक पिजद्रे हुई सावरे को एंड देन हुई दु अमु नोंग त इसा कापीनी खोपीनी खंगे पैसा लैत्रे खोत्रे कन्फ्लिक्ट में आंदो लिंगाइ जा ऑटोमेटिकली हुई जो ngसाई मागी कनो दु किया तो विद्रम ni na ma kano anti kano du work tam ni ko aduna hariba adang hariba line da la aga su hui di soina ngawra ni mi bu su ngawra ga hui di ngaw da na bagi maram soi leite ko hui je hui bu yam nak na bo ni aduna kano hui je adum hui bu gi matung ilak pani ko aduna adum pakchi sik pa kangu su adum adu gi jaga su boi dana adu khang da bam di hui ji ngawra kani mi bu su
ngau su si chang ngau ami ko tawdari nang pi ba message to maru oi khoina sina praman oi jera ko sai gi antivirus kan kan do kap thok do anti rabies kan do vaccine kap thok je masi ma conscious oi je hai je masi message yam phajai madum tum pi ho yam khamina ji ai wa khum je thang ge ko thank you very much yam nungai je ozana su thambiri eduna akoi hui je oza taseng harakandi mapu yam nungsi ba mapu yam ba macha pok ta ba kana gomba mana angang pok tra pho hui amani loiraga nungsi na mapunsi len ba yaudaba nate yauri ba hui ma leita ba matam na macha leita ba dong kap mi yauri bane ba adana khona hui je loire haidana pangloi loi bi da ba matam mafam matam chana hida kap thok pi ba aduga kana gomba miyoy ma da hui ne hek chik pa matam da khoi anak pa health center ma da satlaga khoi khudak ta na yum da any akoi sapon ga ising taraga chamthok pi ba khudak ta khoi health center da chat pi ba aduga ma khoi na pirak pa advice ki matung ina khoi gi tetanus tok soi ka pi ba aduga anti rabies se khoi chi ba du gi matung ina akoi ani ra ka pa ahum la pa mari ra ka pa le duna miyam na masi khoi hui mana chik pa se khoi any community da khoi haidi cookie have laite maite have laite bangan have laite naga have laite hui na ngaura ga di eduma chika doini masi mak no so hojik chatret ka nifu ga mapan lai kan nari ka ji jo da masi mak su alarming situation yes yam kiningai ni duna hui loiba khoi gi yumbu sing su hui loiba da section view matam chana hui hida kapiu aduga kana gomba any xyz amada hui ne hek chikpa matam da anak pa health center da chakpiu khudak tana akoi isinga sapon gana akoi phajana chamthok piraga magi piham thokpa chap cha ba treatment lobi ho haiba warol se thamjaba loina na ngasi gi oina di khoi ngasi gi analysis asi yam nuai bana mo raga matam khara khajiktam su sangdokhre aduga mo ka hana panjage khoi ngasi dagi haugoda ba new tv gi khoi gi hafta amagi program asi ngasai list out toraga miyam na thamjagre ngasi horen pung ani khoi live ni khoi yam maruina nupi singda aduga angang pokta ba haibase nupi khaktagi marana te nupa ge su adum mage asoiba leiraga di sperm count da soiba leiraga di adumaksu nupi mana angang pokpa dum ngamde maduna mieng tabiru khwai khuding mangna ngasi ge khoigi gynecologist ama khoigi oja khoigi Dr. Victor lengbira kadori masida tongan ba khoigi nupi gi oiba angang oiba ngamdabagi oiba issue meyam ama khana nei na jagani masida ekhoi miyamna khoigi new tv bu support to biba nusi biba oina aduga matam gi ba ana ba kaya ma miyam da mit na kongoi na ba khoi share tawjaba sida miyam na saruk ya biduna miyeng tabiu haiba loina na ngasi ge ne di khoi news analysis asi matang se da lusin jabagi aya badu miyam da gi lawjage pinabirasi thank you